Watla ikong destina Maori. Ila klat nang nenas laperte. Henry ki paiba. Jong ke jela kam tam ke baju kerjaan ke plem kasi. Ken sawi ibiang ya ine ilong kemi. Ha ke plem Dhaka escape. Ke plem kasi keban sepen ino. Ha biju cinema hau benai Oktober. Laban ong bai kong destina ila bandai ban at kadu ya ke film Dhaka escape kum i mei jong i pira but pin sa yu i yam hakne ke film Dhaka escape but ka jing yam jong i kan pen long men sim ya pik ba haba ma i imdan shu hakne sa partai ka jing yam jong i kalong ban ak hak ta ka film kat kum ka jing betha jong ka script ba mai kum i mei jong u aktor isyakran beng hadin ba ukun usyakan no hakane ke longyeng ba kam he kambet bat kane ke film ba yam kalong ban ai jing sneng ye ke imlang ka salang ka ba bunsen ki longyeng ki bala kam yo kam kot kam iben kendiat lada ikon ki yo de don jing dei samla bat ki ba kam duk ne kam du na jing yo jing kot handai kane ke film kan ai jing sneng pakajai benri jungi kampadiang bapin keren ben ya uberspa yu baduk ne ubaduk yu berspa namar kapor kakela maraka jej benri jungi hakapateng sipateng kemi ki pa ken ruspa handai hakapateng kebaar ikon ki keladuk marta kadaw hakajai benri jungi ngimdai ben iben yano namar ubaduk hakapateng kebaar uruspa no namar jing tristom kat ba ubaruspa uruspa ta kemi pa kat baki kun kiduk no nomor ki kam tristom namar kata kane ke film Dhaka escape ai jing sneng yangi kidang san bangin long ki berbat tristom bat ngimdai ban ibain namar haba kado kum ki breu ngimla ban im tang ki baruspa ngimla ban bami yau kau tang ubaruspa ngimla ban ya ke surok tang ubaruspa ngimla ban di ek tang ubaruspa handai baro ngipalan kamlang kumta habang idan kam yak imang salang idan kam ro ikajingara pramarjan but haba kado ubarius pa udan kami badok but ko person ay kalong ba kine ki beruspa kin jam kelah din kata kalong kajing sya yangi ki imang salang bang ngimdai dalilai ban iben yau badok ne ngimdai ban iben yau bana juya jengkot namar ba hakapateng banwan ikon ki kseu jong pi lada kim tristom kaspa jong kimi pa kanam nesa kumta ka film Dhaka escape pinso ibiang ikong destina ba akum imi jong ipira but kumjuro ngi iru ba ukpa jong aktres ni Nadia iba tanbor lengdo in akum ukpa uba domrang but pin i hang ne bun domrang but hakapor ba shooting ya ka film Dhaka escape baro ka wike snow kada kendit marka jeng perta ukpa hakapor ba shooting berkepelengo iki bero kinemot ba hakapor ba shooting i film Dhaka escape yo don balanyar yo don bahari hura henry ken mar ba jengbit plat fungpa ban ak ban bitar dili ikon kapenlong ik ba pakin kendet henry ndakil akali kalai tang ban shooting ya ka film namar ka jengbit plat umbatan bor lengdo ban ak kum ukpa jong aktres hangneng liru ye kimi jong aktres ikong bana molong yo bit sya ban ak mada pendom sya ba habiju ngi sapet bagaji pendom jong kini ik ba namar ba kini ar ngor ba kado ki pendem nyumat hala ka jong ka kon ne hala ujong usamla jong ka kon bat ngi iru hang ne iba endorse chang iwei ino ak film bat iwei ru inong sta film bat iwei ru I producer jong film kasi i shimta kendiat haka film Dhaka escape kumukunyi jong I Nadia bat pinsi I kai ka kamera jong I kumukunyi bang I hang ne I dengit kemat yong pongro I kakut ke ikanat ha bat ngin si I haka film iba endorse chang ile ayu haka ne ka film dengan sekian baki ba kinam benut ban mi na yeng kinam sep ai bakin I ikam kijam haba kirong po cinema
kimpet ya ka film Dhaka Escape belak do pira do dong bat Nadia Simli bat kerpang pinjoi iki kasi ha Bangladesh tarai nambon jongi ki kasi ha India dang don ki mempat poi sa Bangladesh bat katokan nang poi sa Bangladesh bat ka film Dhaka Escape kayu kejat sundan ha Bangladesh bat banwanra banwali wat yaki paraja bendelojong baki keren kasi ki sokemen baki kasi ha Bangladesh ki keren kasi ki riam kasi ki ajat kasi ki le kasi bat kim syahiro baya kan train sendrang banyolok daki weje bendreu kinuhan ra hapok senong hendrai ki kwa para kasi bait kini songka tenang bandroi bat namar balada wan songka ada uwe je bendreu kan ya korkom kain korkin ka kan rokom ya ka kamrap namar sa Bangladesh ki kasi ki imda karap ngis kam baki pai ba kin si ilang baka film Dhaka Escape ya ki kasi ha Bangladesh tingin sedang ya kedua pi pai ba bagi sa tip pi ka tarik baka tarik ngi sutu bangin sayo hadin ka puja ya si kena bah hadin puja ngin sa iya ka film Dhaka Escape bat ki pai ba baro film dai ban ong bangan da buteng nganda lait la shine singin ri masen peli ka tiket book no pet yo long kum doran kop yo du tiket yo pi habli pai seyeng da ka jing sosi masin pli ke online ne masin pli yo tarik book tiket no kanang bapini i mapi no kong ya ka film Dhaka Escape. God bless you one.